Imaynaya munasqa wawqimasi maska kusikuywan watejmanta tinkunarikunchik kay yachay wasipi ichari, pero kay kutipiqa noqaqa mas sapaychu kani. May wawqimasi Wendy Cusca kunandia kay laduypi kasan. Imaynaya Wendy allin hamusqa kay yachay wasima. Manchay kusisa kay tardepi entero gangunapa munasqa hermanasni kaypi kay punta compartishanchis palabra de Dios no escuela sabaticata. Ajina wakinkunapaq allin p'unchay, allin suk'ayay ichapis rikumaranchik recién allin tuta kachun sapuq niyichispaq noqanchik kay trimestre aparispa kasanchik Jesuspaq y Diospaq munayninmanta chantapis justicianmantawan. Kay kutipi noqanchik tarikunchik kay tawa yachaypi. Maytaq kay tawa yachay parla sawanchik Dios khuyakuyninmanta chantapis munayninmanta y Diosqa anchatataq munakuanchis sapuq ninchikta pero chantapis akallantaq khuyakuyninta chayrayku compasivo niwanchik wawqimasi. Qallarinanchispaq usqayta invitayki Diospaq palabranta qan apamunaykipaq Cusca kicharisun maychus kasan kay libro de Isaías capítulo 49 versículo 15 niwanchik hajinata. Chanta Wendywan Cusca ch'aqwarispa kasun kay leccionmanta. Nin hajinata warmiqa wawitanta qonqarparinmanchu wisanmanta lluqsiq wawanta manachu munakunman pay qonqapunman chaypis noqaqa ni hayk'aq qonqasaykichikchu niwanchik kay p'unchaypi Diosninchik tata. Noqanchikqa riqsinchik kay mundupi tukuy clase munakuyta. Lección 1pi parlarispa karqanchik imaynataqa Diosninchik munayninqa hatun ichari chayman hinata munasqa wawqimasi Wendywan ch'aqwarispa kasun maytaq kanman chay mama munaynin Wendy. Mamanchis ayin sapuqtaqa munakuanchis chaytrautaq sapuqpaqa sumaqninta munan sapuq wawanpaq y más que todo kay elección kunandiapi yachachiwanchis no que mamanchis ahinata cuidawanchis al todo etapaspi noqanchis pasanchis entonces pay chayman hina aconsejariwanchis sumaqta zinawanchispaq todo entonces de la misma forma nin kay elección pega no kay día pega tata Diosninchisqa lo misma manera hinata cuidawanchis tatanchis hinaqa Ari, entonces kay pachapi kay mundupi noqanchik riqsinchik ichari mamanchispaq munayninta. Chay mamaqa nima tukuymapis faltawasunman Wendy, pero mamanchikqa amaypi suwawas kanchikqa mamitas ninchiktaqa sumaq sunqunchik ukupi hap'ikunchik y munakunchik manima faltanamunanchu. Paypaq munayninpis ichapis waki payqa niraq mihusanchu pero noqanchikta mihuchisawanchik chayta hina Diospaq palabranpi comparani ichapis chay warmiqa chay munakuyqa pacha qonqasuykiman ichapis wisanmanta lluqsimuspapis saqisuykiraq kay tiempo uyarinchis wawasta saqisqata abandonados nisqata pero noqaqa munakuyniqa ni hayk'aq niwanchik Diosninchik. Entonces si qan riqsiyki mamitayki munayninta chayqa Diospaq munayninqa astawan ahinachu manachu Ari asunkusta astawan chantapis apamuay sapa munasqa wawasninqa astawan alegriata no astawan kusita sapa noqanchispaq machayachu no ve kay libro de Jeremías 31:20 pinin Diosninchisqa entero noqanchistaqa munakuanchis nin pueblontaqa jamás ma abandonanchu nin ahinata kunandia hina día lluvioso karqa pararimun chay chikata entonces entero noqanchistas khayarichiwanchik corazonninchista igual plantaspapish lo mismo. Ahina kachun. Yachaykiña munasqa wawqimasi Diospaq munayninqa ashka imaynata paran kay tiempo plantas munangu ichari yakituta ch'onqayta chay kikinta noqanchik ch'onqana tiyan Diospaq munayninta. Ñawpaqman taskirispa parlarispa kasun machus kay munakuy niwanchik mayta noqanchik uyarirqanchik kay Oseas, profeta Oseas karqay. Kay profeta Oseasqa yachachiwanchik clase munayta.
porque kay profetata Señor parlarerga nergay, corre hangay huchasapa warmiwan kasarakamuy nispa. Dios ninchis chay tiempopi yachargay imaraykuchus payta nisarqa corre kasarakamuy nispa. Kay profeta kasarakorgay chari chay huchasapa warmimanqa Señor nan chayqa t'akargaña pampachayninta perdonargaña tukuy huchanta pero mamunargachu y chay munaynin paypatagay yachasanchis y huchasapas kasqanchita pero Señor munayninqa noqanchiswan y chantapis libro de Oseas kay capítulo 11 versículo 1 al 9 zikuchillawanchista imaynata Señor mana solamente simillamantachu munayki nispa niwanchik ichari chayrayku ñawrisun kay libro de Oseas kuska kicharispa kasun Oseas capítulo 11 versículo 1 al 9 niwanchiki Diosqa Israelta munakun nispa maychus kay versículo 1 niwanchis maypachachus Israel ayllu wawayaraq karqa chaypacha noqaqa payta munakuq kani waway kasqanrayku chayrayku Egiptomanta waqyakaporqani nispa imaginatas Diosninchik munakurqa Israel llaqtanta payqa anchatataq llakikuspa urquchimuwarqanchik waqyakapuwarqanchik chay esclavitudmanta entonces wawallaraq kasaqtin nin ichari imataniyta munawanchik chaywan Wendy. Tata Diosninchisqa pueblo de chay ñawpaq tiempo pega payqa munakuynintaqa mana repararankuchu nin chay tiempo pega pero sin embargo nin kay profetataqa nitaq kasuyarankutaqchu entonces payqa nispa anchata k'amirqa pero palabrapima hay veces entiendenchischu kunanpihina palabrantamente entiendenchischu entonces chay modopitaq pay nirqa entonces qan demostranaytiymanta entiendenki entonces kay warmiwan huchasapa warmiwan qan kasaranki entonces payqa kay pecado wawasta apamunqa nispa nirqa kay mundoman nispa y noqata ajinaytataq munakuyisqawnataqa nirqa mana qankunaqa hawanaychishu tiyan pecadontachu nirqa sino astawan compasión o sea Diosninchisqa astawan munakuyninwan nispa niwaranchis cuidaspa recomendaspa alimentota gospa chay tiempo pipis ajinata yachachirqa profetatapis ajinata kay tiempo noqanchiktapish yachachiwanchik masqa huchasninchikchus tiyan noqanchiklla yachanchik masqatachus paytukunchik huchawan noqanchiklla qanllapichus uyarimusayki qhawamusayki yachayki chayman hinata Diosninchayqa t'akamun khuyakuyninta hermanos wakinkuna piensanchik pero noqa huchasapa kani mana perdón kanmanchu mana Dios uyanta rikuymanchu nispa pero imaynata Oseas ichari yakikorqa Oseas manta chay kikinta kay tiempo pipi Señor qanmanta yakisuyki waqasuyki chayrayku solo falta ichari wawaspikunachus nin tatanta mask'ana imaynata noqanchik mask'asuma oración ruwaspa estudiaspa palabranta si tan solo noqanchik mask'asuman chayqa tatanchayqa listo suyawasanchik imaynata ñawpa leccionpi ichari chay hijo pródigo nisqay maychus chay tataqa ni hayk'aq faltasqachu punkuman payqa suyasarqaña brazos kicharisqawan nin wawanta kutimunanta rikunanta entonces chay kikinta Señor suyasasuyki qantapis Ari que hermana Linet, kunanqa ñawpaqman siempre dirizun kay leccionpi pasas un día martes mano la compasión de Jesús nimanchis mayta tata Diosninchis noqanchista munakuanchis may compasivutaq noqanchiswan sapa noqanchiswan a ver imaniri texto bíblico Libro de Mateo, capítulo 9, 36, munasqa wawqimasi, kicharispa kasun kay libro de Mateo, ichari, maypita kay evangelio, rikuchiwanchik, masqa kuyakuyniyuqchus kasqa Señor ninchejqa. Mateo 9 niwansun, kuska, masqarispa kana Diospa palabranta. Niwanchik ajinata 36 nin, uyarispa kay. Ashka runasta rikuspata paykunamanta kuyakorqa imaraykuchus paykunaqa saqirqayarqanku
itataq kasharqanku mana michiqniyuq oveja hina. Entonces kaypiqa karqankuy mana oveja michiqniyuq hina kasarqanku. Chayrayku señorqa paykunamanta kuyakuspa masqarispa karqa. Kunan Are. tiempopi chay hina kasanchik noqanchikpi, ¿sí? Are, ajena niyantas, ¿no ve? Que el libro de Mateo pi 23:37 pi, que kunan día pi nin, guaypitas ma igual de la misma forma parlan, nispanen para, guaypitaga, mana dejanchu guaguitas sentaga, ¿no ve? Desde el momento que chiscaman pachaga, cuidan guaguitas sentaga, mi huchin pusayachan, entonces, mai cuya cuineo tata Dios nichispis, ¿no? Sapo no está. Tía pon tanta paciencia y tanta ya que cuinin tata está zapadilla suya guanchis, ¿no? Con los brazos abiertos. Entonces de la misma forma que diaga ya chanchis no ganchis una vez más ni guanchis, ¿sí? Octava ni seis una tan guanchis, ¿sí? Ajinato guaypitapis cuidan pollo chega igual ovejitapis tía pon pastorcito, ¿no? No ganchis patapis tata Dios no está pastor ninchis, entonces payaman zapa días de nanchistian sin ni mata cambio, Exacto. Imagínate tan chay pitas nita, mamaga ajina kikinta señor. Y chapis kan creigi ma Dios yakinawanchista yuyalina tía monasqa wawqimasi qampis yachanayki tía si waqayki chayqa tata Dios kasan lapikipi waqalla santa yakiniki rayku. Payachan maskas deudayuchus kay payachan imamantachus kan yakisqa kasqaykita kuska payqa qanwa kasan. Entonces ama creychus apayki kasqaykita chayrayku señor munan parlanaykita paywan confesanaykita mañakunaykita usqayta pay kutichimunanpaq bendiciones nita. Are ajinato nispanen, tata defensisqa siempre uyariwasun noqanchis wankunis sapadiyaqa pay purin, sin embargo amagan querida hermanita ama siente cucho sapaylega porque tata defensisqa noqanchiswan lluqsin noqanchiswan kashan todo el tiempo, ¿no? Y chapis no canchico casuman masinchita hermano de iglesiata ima waturikuspa pero señor manijayqa dejangacho. Chayrayku parlawasun kunanga kay maychu celos kasqanta, Are. Señor ninchik selakuanchikchu, manachu, ima chay celos, Wendy, a ver. Are, kaypi nispa niriwashanchis kay elección pega kay mundo pega noqanchisqa riqsinchis celos humanusta. Celakuyqa es como decir, ¿no? Como un pecado más, ¿sí? Hay veces suponenchis, maypichus imaynatatas kashan qosay, imaynas warmi kashan, piwanchus kashan, imatachus ruwashan, entonces chay celota humanamente riqsinchis. Pero tata Dios ninchisqa mana chay celos mantachu parlashan. Eso. Entonces, Cusca, invitasagi monasqa hermano, hermana, kicharinanchista kay iskay carta Corintiosman, maypichus capítulo 11, versículo 2, niwanchik hinata uyarispa kay. Noqaqa qankunamanta selakuni, Diospa celosninwan, imaraykuchus uqllaytawan parlacherqaykichik, kasarakunaykichispaq, Cristuman, qankunata pusananpaq, qapariytawan mana chayasqa sipasta hina. Entonces, munasqa wawqimasi, noqanchiktaqa Señor ninchayqa sumaqta llakikuwanchik, sumaqta selawanchik paypaq celonwan ichari. ¿Por qué? Porque uk'ata wawanta kachamorqa. Y nillawanchikta noqaqa maraykuchus noqa sienteni qankunamanta chay celosta noqaqa uqllaytawan parlarpayarqaykichis kasarakunaykichikta nini Cristuwan ima paywan kanaykichispa nin pero a veces noqanchik mamunanchikchu Wendy. Mamunanchikchu chaypitaq rechazanchis, ¿sí? Tata Dios ninchista. Hay veces hasta creencianchis una masinchista, niwanchis hay veces ongosa kanki chayqa kaypi saniyachisunki nispa niwanchis, más que todo chayzukupun zapadilla, porque Dios ninchisqa niwanchis, noqaya Dios creador kani, kay universo ma niwanchis, kay tukuy ima
plantas tatuki ima no goray gampaj hampikunaypaj niwanchis, ¿sí? Lo mismo paypi confiananchis tiyan astawan paypi si no mana ser humano pichu astawan qhawanaychis tiyan tata Dios ninchista mana runatachu, ¿sí? Entonces chaymanta se la wanchi señor nincheja porque paga tukuy ima ruwarqa nuqanchik rayku imaynata cuidawarqanchik imaynata mama cuidawanchik uqllawanchik pay señor ninchik kikin ruwarqa pueblo de Israeltapi, ¿sí? Solo que paykunaqa ñawisninqa manaña señor pichu kasqa chayrayku tierra prometida paykuna chayaspa kakankuchu porque ñawinqa qhawayninqa manaña Cristo pichu karqa sinoqa runapiña karqa. Entonces wahlantenkunas wah dioses piña entonces qampis munasqa wawqimasi siginaki tiyan señorta ña tukusanchikña ichari. Entonces parlarispa kasun maychus kasan kay compasivo y apasionado. May sumaq kuyayniyuq tata Dios ninchisqa kay libro de 1 Corintios 13:4 al 8 leerispa kasun. Masqarisun chayta. Eso maypi ninmi munakuyniyuq runaqa pacienciayuq k'achataq munakuyniyuq runaqa mana envidiakunchu nitaq may kasqanta yuyakunchu nillataq hatun chakunchu nispa. Kay palabrasqa sonqonchikman yaykuni porque a veces noqanchikqa ninchik noqa kani munayniyuq, noqa munakuni tukuyta pero kay palabrapi leespaqa niwanchik takakunchik sonqonchikta porque munakuy runaqa mana envidiayuqchu noqanchikqa envidiayuq kanchik lamentablemente y nitaq kasqanta yuyakunchu nitaq hatun chakunchu a veces hatun chakusanchik ichari munasqa imana. Anchatataq chay rukukun may familia pipis, may matrimonio pipis, ¿sí? O hay veces adolescentes pipis, ¿sí? Kan chay problemaqa, hay veces soltera kashaspallaraq cometenku erroresta, pero sin embargo, ¿no? Casarayto añaqa sigue yuyarishanchis como runasqa rencorosos, chay orgullota mana qonqay atinchishchu, ¿no? Que noqa atini, digamos. Noqa ruwani nispa ninchis, entonces sigue yuyarikushanchis errores mantapis. Pasado mantaqa sigue yuyarinchis, entonces tata Dios ninchisqa nispa niwanchis, ¿sí? Mana noqaqa yuyarikunichu qayna días wasqaymanta niwanchis, ¿sí? Kayman ñawpaqman wawitayqantaqa rukushay nispa niwanchis, y may amor niyuq tata Dios ninchisqa sapa noqanchikpa chayrayuq. Qué lindo, chayrayku nin huchaykitaqa ampaykun señor ninchayqa yaku ukhuman mana pay yuyarinñachu pero noqanchik yuyarinchik masqa kutita señor ma perdonawanchu kay huchayta pero ima huchaykita señorqa palabranpi nin pay qonqaña churayña yaku ukhuman churaspa payqa ampaña pero noqanchik ma qonqay atinchikchu pacienciaman parlawanchik ichari pichus munayta riqsiyqa munakuyniyuqqa paciencia rikuni pacienciata munasqa hermano noqanchikqa llank'arina tiyan sumaqta waqaychana tiyan ma facilchu ma facilchu manchaypi sapadiyaqa hay veces yurikushanki ima ruwanaymantapas entonces chay cosasqa solamente distrayewanchis, ¿sí? Sapadiya noqanchik ñawpaqman rinanchikmantaqa tata Diosqa ayapunchay ñapis chayamunman pachaña mayachanchishchu, pero sin embargo noqanchisqa hay veces preocupakunchis astawan más de lo debido, ¿no? Entonces tata Diosman makishninman churana tukuy imata manawanchis preocupakunanchishu tiyanin, Ajinallamantataq niwanchik kaypiqa pichus munakuyniyuqqa ma riqsinchu yuyakuyta. Lamentablemente nina tiyan munasqa wawqimasi tukuy runaspi noqanchik riqsinchik kay yuyata, pichus kay yuya, envidia, mana paciencia kanchu tukuy ima pimanta hamun, pimanta llank'arimun Satanás mamas, pay munan kay mundupi noqanchik pierdekunata, pay munan llakininchikpi wañunata. Sin embargo noqanchikqa munasqa wawqimasi sut'i parlarina tiyan mana noqanchik yuyakusunmanchu. Astawan pisi kay día kay semanapiqa referenciatas washarqapuni
no ganches monanakunan tienen primeramente entre esposos, ¿ni? Esposonchis primer prójimo no ganches patada. Entonces lo mismo, no ganches monanakunan tienen hermanos ninchistaga. Mana kawananchis tienen para que pecado yo o para que tazuar panes para y tata Dios ajinata ya chachiwanchis que semana pega. Mana no ganches kawanata ser humanota. Pichos justicia zoanga, justicia únicamente tía con tata Dios ninchis. Payo día ni más uno. Hay sumas do aranque, entonces por lo tanto que hay corona Inés, que hace un premio lo maravilloso. Entonces, que semana pega mancha y cachito palabra en kashan y tukuna pakuna. Ari, Kaipi ñawirispa son lección de escuela sabática, letra tian Kaipi munasqa hermana, uyarispa kaichi. Tarikuspa kasan kai libro Elena G. de Huay, El discurso maestro de Jesucristo, página 13 niwanchi. He tomado el lugar del pecador, no gahapini, huchasapas lugar ninta. Amagan kawaichu wawaikita, mana kasuktajina. Y Satanás ganta hamuhtin, Satanás ganta gatihtin, contra gipi almaigita chega. Mas kasaspa, huchasaspa, chantapis señalaspa, huchaiguita, reclamaspa, chantapis chay hapisonga, pero no ganin Cristo Jesús, abogado kanga, maichus atiniu kanga, Señor ninchi intercedenga porque yawarwan rantisca canchi. Are, qué maravilloso, ¿no? Kay piniwanchis kay libon pega. Kay wawampa escribir soangan niwanchi siempre, ¿no? Tata Dios ninchis chay precio ta pagaña, ¿no? Chay te entenderé na kanga kay diapi, porque no ganchis mana pagar su mancho chay pecado taga. Palabran pega nerei, ni legiawa, ni la bandina, baña cuspaga mana pecado taga orjunchishu, ¿no? Pero sin embargo Tata Dios ninchis chay pecado taga pagaña, cruzpi, sacrificio ampai. Maska kutitapi Satanás canta mas kasuigi, maska kutitapi Satanás yuyaynigiman kuchaygita apamuchun, para ajina mas kawasun, chayraygu león rugiente hinay, para mikuyta munawasun. Sin embargo, Señor ganin, yawarninta rikuchiwanchigña, yawarninwan rantisqa kanchik, para abogadunchik, pay aswan atiniyo. Are. Chay hasta bancosera, ¿no? Porque Tata Dios ninchesca abogado hina neshane, papa sontaga. Kay wawaiga mana pecaña chunespa, ma pecado en cancho. Pay mantaga no va paga niña, yawarniva en español. Y qué maravilloso chay ahí. Mancha y cusi Tata Dios ninches, cachamoas anchista, wawanta, único te. Amén, Wendy. Y algún chihichari último, munaspa hermano hermana. No gancheca yachana tian, Señor ninchis munacoas ganchista. Más similamantacho, para acciones. Canta ricuchisuiguiña, porque sano casai, causainius casai. Basta no ganchi rich arimona Wendy, Señor milagruta ruaña no ganchispa. Basta uchtanta canan wasinchima, Señor bendeciwanchigna. Entonces, amagon gacho, Dios nincheja, cuya cuiniu, muna cuiniu. No ganchijo en Cusca tinkuna kuyasunta Wendy, jepan semana. Kai carga yacha el wasi, tinkuna kama kachun entonces Wendy. Gracias hermana Linet, Maikusi Gaonaban compartir ahí, escuela sabática. Tinkuna kama kachun entonces.